Fatalo fatuli nei foi so fau. Malo le so fua. Ya lo mai ole tautua la Samoa Entertainment TV mai Samoa. Malo lava faftai tapo mai. Fai talo mai. Ya eu si mai al fafonga. Ua talsanga ina mai nei ele mtanga luenga leo le tunu lau tele Mosef Soswani. Ile sa ilingo le li o aleni fi nau tolu lua tausanga le fio anga motaa. Olo mana umia leo le ali I whainga wha asoli tu la fono o le tau whavalea. Peitai. Ua whautua ina mai foi. Ele mtanga luenga leo e aua le latalata iai ai a whai o e si la fia ni whaamtalanga. Wha mole wha so ta iwa veatu le ofisa o leo I le lua. Inisio talau au mai nei fa manatu al pulenga o mtanga luenga business ala manuia maleipa I pule o fale whainga luenga wha atau le tāua o le malu pui o tangata whainga luenga mo la tau si manga mai le wha amai o le denki fever le o pesi Samoa. Ina ia o ngā tasi ai ma tula whono saonga le mua tangata whainga luenga ma le soifua malolo ina tula whono lua o lua mai a inga o le lua o tasi fitu. Ua whautua ina I pule o whale whainga luenga mtangata whainga luenga e langolongo ina whautuanga. Ua tu ina atu le mtanga luenga le soifua malolo ina. Ma le vaenga o me tupu whaafosei le National Emergency Operations Center. E pei o le vai uma vaenga e to ai le suavai e iai pauta avale ma apa o whaaola aila au ma whaatafuna. Tangata whainga ruenga ia whaongatonga fiti e le ai e namu ai maise pe a whai o lo whainga ruenga I whafo. Ia whai ala e au fiti ai le tino mai le ai e namu. Whaawawa na whaamama whale whainga ruenga. Ia whaalau iloa ma o le au whainga ruenga I awala e pui ai mai le whaamai. O le sitio tangata ua pēsia le tenki fever I Samoa sam tawha ioi whai whaatasi a le pule o se whale whai ngā ruenga tangata o ngā lue ai I le whaatino au wala e pui ai le soifua malolo ina o tangata uma. O le whautuanga ma le pulenga tanga ruenga o pīs nisi mala manui a Samoa. A iai nisi whamtalanga fia mala mai tili so tai le lua o whaatasi po le lua o whaatolu. Tala wha o popo o ngā lue whaatasi ai neil mtanga ruenga wa o ngā maanga nu umale mtanga ruenga le soifua malolo ina ai o isi mtanga ruenga le malo mo le ngā ruenga tele o le whaasuina lea o whalea onga. O ta ue le tu lau le mtanga ruenga wa onga o se ngā ruenga whai whaatasi ia wha mama saonga le muuma soifua malolo ina whalea onga mo ta maitima whai a onga. O whai le ngā ruenga whai tele mtanga ruenga o ta ue lunga. Ma le wha moe e tau fia I le pipisi o le wha mai o le tenki fever. Ma pui mai ei wha nau mo lato si o manga. Ma ua tau sanga inai fo I le ngā lue wha atasi pe a o atu le ngā lue ngā I tua. Ua mai a wha tauto ai le vai so nei I le asorua limo iu lai le fionga I alo au le afa Donald Augustino Kerslek e ave ai ma wha amasino le wha amasinonga mawulu ngā Samoa I le maota o le au ma malu le malo I vailele. O le whaalau ilo o le ala asanga tāua mo le ali whaamsino I lungo le I tū lau le mitanga luenga whaamsinonga. Tā wai o le sauninga whaapitoa e au fiai a fionga le whaamsino sili sa tiu Simativa Perese o le minister tausi tō whaamatamua seu manu vasati pulufana o le loia sili whape a inga mawosa moli mawina ma pāti patia le whaamoemoe tāua. Ma whaafitai ai le whaamsino whaatauto a fionga le whaamsino sili, Justice Perese, whautuanga watu inatu I ateia, ma ua ia tauto ina ai foi o le atau a vea tiute ma matawhaioi whaamsino le whaamsinonga mawalunga. I le mawhai e ngata ai le whaatasimai o le atua. Sa ia whaaftai a foi sui, a whaamsino ma I latou umasafsosoani malangolongo sua I lana savalinga, e au fiai mātua ma ainga. E whaata si ma le 2 miliona tāla le tau le atina e atoa, e au fia I le whale mamsini po o ngā umu e susunu ma whaatama I ai o tauta whaapitoa mai whale mai o le tunu. O le isi le atina al bloketi o le COVID-19 fluiva whaatupe mai whafo, ua manui ai Samoa mai o loo whaatuina le nofuanga, ua whaapitoa o loo whaatonton wai le pule le lei o tauta la whai I ta whaingata. O se fsosoani le tau siol soifua malolo ina o Samoa. O le whaapaanga Samoa ma le whaltupe langi e le UNICEF na awa ia ti iail pālemi e tausi le fionga fia mena o mimta afa mai e whaaftaia le whale tupe langi le fsosoani na whaalau loa whaatasi e fo imta avale van sfululima no foa e wha le na whaaui mai fo I lalo lava por kalame whaatupe le gavi le COVID sfuluiva vaccine delivery support o ta avale van ia o whaaptoa mai lava
Mo tuinga e whaatino I whafua tole whale mai. Msauno ai le whionga fia me o le awhaf so an tele ta amale nei I le whainga o tuinga ma awala ai whanau uma I tui. Ma awala ai whanau uma I tui pui pui. O le mea mawhai o na whai I le ngalulu e whaatasi. Ua taliu mai ai nei malmanuia I tūmua ia le malanga ta amilo. Ala vaenga wha upwhai le whaatuatua I le tua Samoa ua tasi I le umai o le lua vai aso. O whaasapoli ai, o whaafelo I atu I tū malo, o le motele sa la whai. E usa mai whaafonga I sa vaenga lea, ai o se ototonga lea o le tāmirsanga I sa vai, I le lua vai aso watua nai. Na sa auto si sila o mato le mautonu. Lua se furu le sa I nei, se furu valu o mfia me, se furu valu o matui le epa, se furu lima o mfia me, e mato no nofo malfongo vetalai, ma le lua se furu. O fer fai no me la tele. O fer lau tau whaale me au tasi e le atunu. O le mena nai fai. Ala le me u fai. O nau lava e whao ngale paua ma le malosi ina ia upea me uma. Pea o le taita inga o whaatangata o taua. E taita I lunga le pule. Taita I le malosi. Au le taita I le mea sa tato masani mai ei o le soa o le pule. Tato no nofo I lalo pea ei le aso le nei. A mai le tofa, a mai le malelenga le tala le lau whainga luenga. Fia whaata alofa ia te oelo utu malo I le whaata alofa. Tai manu ta vae ina ua noa tia o na lau ao I le saa ilinga ma le au sanga mamao a le auta. Whai meina noa tia lau ao le tamaloa ua whaafisanga I ma le auta whai mai le whaata alofa tai manu ta vae. Ta alofa la umana mea. Ao le saafi o le poto o Solomona ua langi whaapese. Whaailoa I do lava no nofo malona matai o le mata I sau o le fofoa e whaapea na upu. La upele wa e la lelei. Whaauta wa la lelei oe. La upele palauli le wha talofa. Maloa fua I lau a maua. Malo le soifua lau lelei. Malo le fita I tunga. Malo le tapua I tatalo I whaiva o ala le mafuari. Sa unoa le fionga le taiteifono, whaafitaia lau tau tapuai. Whaapena fo I le fionga ia leota, tainane le sunga le suafa. Fia fono whaapi lau sunga le toi ina whaatonu, tainane le sao whainga tama whaasau o le langi o whaarupenga, na whaanono I le langi tapa au e wha ma whale upolo e wha e sau sema se manuia. Tainane le tapo inga le tu malo o whaafitai te talo. O lau tau pule lea. Ka ano a kamare uso. Pa foi ngai o ngu ori ku manor ngai ko koru sui ai uma de pa kokua. Que le no po fe o ia nga kai vai. Por supa e por a ele ngor bea. E ai masangi la ko ai o supo. O que lo ya pure ya lai heta pipi. O papa fo. O que le mar malama ya mau ide po fe ku manor e sui de. Koru sui o siri mau ka vai o le lango fo nga ka ko fa ko ko le ku fo ringa nga ele o ese mako o ma fa ngo fa yaku ka ko fe ro nga ya pia o ke ko yo ako embori aku mako sui ele malo nga kai vai ele malo purea ele malo papa e malo a ka vai msi me la lea ele pepero de cada fiu o ke ko yo ako embori aku le sui ale ku maron il kako vaenga fa fai pa wan mele sa e kanga mai ai ape o kaule le a ngofo mo ma fa feeling a car ko fa ya inga ia mangafa e fa kanga ya kaulongi ma se vai o le o ma fa ya kaungu ma ku suye ko koru lo fale de car va ngene de fiat ko e pa unga fa unga le ke ma fa ya ole a faile mako ken kama or kanga ka fiki ai o kaka kanga na anu ai marolois e uilea e lava o ko fa fonga e se ale fia or ka penganga or ka ko fa moi boy fe ar fangi uma le oka ma fa ola ma fiu e a mai ngai meu paroka e va ai fonga va a o be foi fia sila ia le kua o le ngofo le lei ma le ngofo fe ar fang ile ngaka ngai ngu ar ka ko kumano
kia ma maui malau mau ai ai ngi me kupu mai e mua au suka ai au ko o le fai unga ngar ka kuaso ro fangie de kua sa le uma ma ko ai ko fa un mai o ma ko kala ma ko ka ma vai ya ma fa ma ka fiero ka kuaso e le lo O le vai so fo ua tā pena ai mo le taʻamilosaga i tumua nei. Taʻitaʻifono o le fas le sunga la auli o le mali etoa. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso, papupunga le aso atai au.